St. Peter's Cathedral ne aposerut Gladys Okelo emuogu ing'areni kinite kanisa aweikin ediope kotomokososio lo amina lo atwan ajalaki lo atwan kaleke ekudiani aposerut Gladys ne sabuo moro ne pekai kanisa no aijaro klinike kotomaparashakien wa washa Kabo Igeresan seguro rememoro itu ngolo bagus tak kono pak itu punga yuna ne ijasi na aji mesike repaka doko na dolo taji mesingune deo na beti ya ki roko bape dia rameti da lamu tutoni akito bala Gladys the pain is too much kotongo jo to release miki wele timo Keda ngari ko ni lipi jo you want me to stay Onye this pain I cannot handle. Onye Papa forced me. I want you to release me. Mambo kora pedo mo God will remain your husband. Then I go in the ngare told God ke bala ko mo jali mo ke tau kere. With that towel and la chakiti mo to go. Then I told God, Amunga pedo right from out of klinika iwe so ma let your will be done. Ko ngako kya utanga yonda. Kotomokaru kia kaisangona nukanyanga lwadawi jana kinio kwa pakolong aroke kal nepekai kanisa muno na epolebe ti Justin Okelo eroke jari Sara Okodu nesabuye sinapika puse rute tao epuselele etiono ngesi konyeti ya Yesu toma idumuni jokoni be isitete ijo ngini parang engo pana ejula kinenge kirod Mrs. Almighty Bishop Luatulik Dr. Joseph Eciru nesinani ediope engare no kulukaidi ni apoti morumorunos nepekai Kristayon luka Igeresan toma ilipakinion naka Archdeacon Justin Okelo emuogu katunga itimit yana mai moro no bianda yana makere pala kirota lasombe joka je ututogolo igorore itia je ututogolo ubichiti so like ngale ngone tatema kato ngronda togolo igorore na etu pakini jeno batonere mamesi aina ikoto ni kere so ari jeno ngona kepolobe netakani kini diopet kapa kwa na diopet boko riteni bakina kwa na kere so imoreti keda esi chanilu aberu naka Bishop Kosea Odongo Toto Grace Odongo nepeka beru kai Bishop lo yengu na George William Erwau kesapoto akio koleleata ijasa inera jokisho kanoalo le matwan Justin mamdi wani ni mamda jipirira gembe iworigo anyenyora etio kakiroda enero kwina we have lost painful people itungale people toni duelwe bisha nyoko mamwani wani tera bomuni aina naja kaiteke kote de kiona Emorikikinos kote de kiona kuchonori kote de kiona ailipa itimio Bishop lo yengunan Erwau ne sabui tejena latwan kwa pediope kotomomakyo luachobe lodabu nesi sekodwara kintebe apone itopolora raun Archdeacon la chobe na bunga libo kinges siare ambenya raje kimatalo so suret ramona lo so ibora tena de jaido jongle sedo petomakyo ngana na beta raun Archdeacon I told it Bishop lo yengunan Dr. Charles Bernard Obaikole Bitu Lord Abuko Seola Atwan kwa pe chapule ni kieko tumapakio ni jana kina nesi nesabala ebe araila Atwan ekimata lo mama Isusu ekintiko toma Dikiasi atiopa kichie lepeta tema papa kwenye Isusu kwenye Justin anejengo ebala papa ajite nobe Elimutiko Keda etala be. Etwango le peri okidi ara ejana kina loka edeke
ido jana kinyo mame soswai. Era Archdeacon okelo urieta lo munit kotoma surete adachar. Ido neslem Archdeacon lo adit kakere. Nes kedelo atwan Robert Okodu kesimakyo yare lu soriti Bishop Odongo aitopolor. Araunu aiturur. Ebe kesi yare luda pono seuna aitopolor. Kesibolo atupakinos atwanare. Ajala kingen Bishop Odongo Keda aingitanar naipol. Nejaila Suban. My first two Archdeacons to be appointed. I've finished to serve God quickly. And I said and they have gone back. I'm now left to the question. Who will take up the mantle? Ajala kila twani dweuni isapiari kede apesa dope nepeka itatait idiope. Godfrey Ojore, TV East, Soroti.